Banwan rakyat kecing teli pedang kisipau teli ke Autonomous District Council ki badan ha kene ke thain setai lamingi kari India ha kecing lang ke balak long mentah ke sengi ha nong ba shlong ki la rai ban thau ya ke we ke komiti banwan rakyat kecing teli pedang barok ki ADCs. Ha bakran ha kilat pathai ke bor si jang ke ADC ba penyai sing sim ulaong ba ha kene kecing lang la rai ban thau ya ke we ke komiti ke bakerpang ya ke ba kim pat jer ke keteng ban pe ya ke long ke we ki ADCs kene ke thain. Ha kene ke jingalang la jet ya jong ke KCDC ba penyai sing sim kum unong khot ya jingalang ladan ru saarngot ki ban yarap usi lal muntanga CM ka lai Autonomous District Council bat u pramut boro CM jong ke Boroland Territorial Council. Kawai ke komiti ke ban klik ke komiti ke batmai ban klik ya kenika jing yalong kawai ke jungi jing ateli jungi jong baro kini ki sport liki Autonomous Council ya kenika komiti ngimpat ai kerteng henry lakshania hakini ki noilam bamenta da ka ying hibro kawai mene ngilakshania bangin sa penbenai ke kerteng kamshibit te ya menta hakini ke komiti la thung advisor iba produce de Burma belong i chairman jong Katri Prasa nangta Saiway advisor iba Elwin Teron napo Karbi Anglong Autonomous Council but labu chief convener yanga kum CM jong KHDC but convener pat nakaliang napo Mizoram labu ya M Laiko ibelong CM jong ka Lai Hills Autonomous District Council but Saiway pat convener they promote Buro belong CM jongka Budolan Territorial Council but ni de MDC jongka Lai Chakma Autonomous District Council nangta Mr Delson MDC jongka Mara Autonomous District Council nangta Mr H Lam Mua Nga Deputy Chairman jongka Lai Autonomous District Council oi kenika event ke conference ke jungi te mentang sengi yo ban ya dan kenika meeting kumba lami hakilat pathai khubor nadu mensim benai hadin ke jingelang jong baro ashpotuli ki Autonomous Council hapo kasik schedule hadelhi ngilaya rai ngila shim ya ka sinjam hadin bala yo bani kendo ya Union Home Minister jong kari India Amit Shah but ban ai ki jing pensnow ka jungi lingba ka jing tho memorandum na baro shpotuli ki Autonomous Council te habide ba katu ka meeting hadalhi nakaliang Home Minister ulah pentip chingi bahapo ka arpusan terik uni benai August kamut shi benai kanthi on pendap no habide ba kani ka kam kabumut baha kani ka jing ya kren la shim ya karai ban dan ya kawe ka committee nakaliang ka Home Ministry ba ngin ya kendo bat ngi nakapor ban ya pek ya kini ki jenit ki jenat ni kini ki benta ba pher habai dei ba kini jing dawa ka jungi te habai dei ba kata nakaliang jungi ngi snodei bandan sakawai pat ka jingelang ya ka bangila khot benta ka singi kini ki shpotorik hangni po nong ba shlong te nakaliang jungi nga so ban penpau ke jing ai kublei kerpang ye ba produce I belong i chairman jongka Triprasa nangta promote belong CM jongka Bodolan idan ru i deputy CM jong Bodolan CM Jaintia nangta i chairman jongka Garo Hills but baro ki CM ki dan lang hani te ngila ya keren sani bah habide kini ka kam te kani ka jing keren mentang singi ka long betik tang ban budin ya ke bangi ladep ban ya kendo ya Union Home Minister Delhi